با سلام و احترام بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه سیاسی تحلیلی محور را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. برای آنکه یک دولت و ملت رشد نماید، آرمان‌های بزرگ خود را عملی گرداند و مهمتر از همه موجودیت خود را در عرصه جهان حفظ نماید، حمایت ثبات و آرامی و تامین امنیت ملی در کشور خیلی مهم است. نگاه‌های علمی و واقعی ثابت می‌نمایند که امروز در جمهوری تاجیکستان هم ثبات و آرامی فراگیر و هم جمهوری به مرحله رشد استوار وارد گردیده است. طور مشاهده می‌گردد این روند و این حالت به بعضی گروه‌های افراطگرا و تشکیلات‌های منفعت‌خواه چندان پسند نیست. هدف نهایی سازمان‌های افراطگرا چی است و آنها از جمهوری تاجیکستان چی می‌خواهند؟ امروز محض همین مسئله در برنامه ما مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. برای تحلیل و بررسی موضوع به سوی دعوت نمودیم میرزازاده ابراهیم، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه و شاهزاد رحیمزاده، سردار ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه. خوش آمدید به برنامه. سراول میخوام از شما بپرسم که برای رشد استوار دولت و سرنوشت آینده ملت‌ها موجودیت ثبات و آرامی و امنیت ملی تا کدام اندازه مهم است؟ در اصل صلح و ثبات و آسایشتگی در دولتداری نقش کلیدی دارد. تمام موفقیت و مظفریت‌هایی که در هر کشوری به وجود می‌آید، این پیش از همه از صلح و ثبات و امنیت پایدار به وجود می‌آید. و واقعاً هم شناخت کشوران در عرصه بین‌المللی این پیش از همه از آرامی، صلح و ثبات و وحدت سرتاسری منشأ می‌گیرد. پیشوای معظم ملت در نخستین روزها تاکید کرده بودند که من کار خود را از صلح و ثبات آغاز کرده برای مردم اذیت کشیده کشورم آرامی و امنیت پایدار را تامین می نمایم. و ببینید که امروز در اصل این سخنرانی ارزشمند که پیش از همه از پایداری و امنیتی که در اصل امروز در کشورمون فراوان است، مردم سربلند تاجیک در ظرف 30 سال دولتداری ملیمون راهی را طی کردند که این پیش از همه با منظوری چون یک دوره خیلی دولتداری ارزش کلان داشته رو بالاتر و موفقیتش باز هم بالاتر میگیرد. استقلالیت کامل کشورمون و صلح و ثبات و آرامی که به دست آوردیم، این اگر به تاریخ نخستین لحظه به دست آوردن استقلالیت اگر نگاه کنیم، موفقیت از نسلی که در همان زمان بودن و فرقیت در این لحظه که ما صلح و ثبات داریم، چون در حالت خیلی ناگوار قرار داشتیم. هر فردی که در همان لحظه، هر نسل جوانی که در همان لحظه بود، ببینید که در چگونه شرایط به ویا رسید و خوشبختی و خوشروزی، پایداری، امنیت و صلح و ثبات را ببینید که امروز سال 1991 و 92 رو اگر در مقایسه تنها امروز کشور عزیزمون تاجیکستان صاحب استقلال میمونیم، برای ما ارزش بلندتر رو کسب میکند در همه جنبه فرزندان یا نسلی که امروز به ویا رسیده است. امروز هر نفری ما در مورد آسایشتگی، صلح و ثبات، امنیت پایداری کشور باید که همیشه کمر همت بندیم. ما باید بیشتر به تشکل دادن تفکر معنوی نسل نورس و جوان دقت خیلی جدی دهیم و نسل نورس و نسل جوانی که امروز در روند دولتداری ملی همون میتوانند نقش خیلی بارز داشته باشند و با باوری گفته میتوانیم که این هر لحظه که نشاط و شادمانی است، این از فیض و برکت استقلالیت، امنیت، وحدت، دوستی و رفاقت منشأ میگیرد. و امروز که امکانیت در دست ما هست، امکانیت خیلی برجسته روند دولت سازی و دولتداری که چون امروز ما اشتراکی فعالانه داریم، از هر فردی تاجیکستان خصوصا از خرد تا بزرگ تقاضا میکند که هر لحظه برای پایداری و آسایشتگی کشور عزیزمون کمر همت بسته و بهر رشد دولتداری همون در آینده هم تمام سعی و تلاش خود را روانه کنیم و ما اطمینان کامل هم داریم که در این روند همیشه با موفقیت، مظفریت از این روز پرنشاط ما همیشه پشتیبانی میکنیم و تلاش برای آن میکنیم که همیشه کشور عزیزمون آسایشته باشد و دستاورد ما بالای دستاورد باشد و آسایشتگی و ثبات سیاسی امکان میدهد امروز برای همکاری متقابلا سودمند
ва муаррифии давлатамон дар арсаи байналмилалӣ хеле заминаҳои хубам фароҳам меорад. ташаккури зиёд. Воқеан шумо дуруст ва ба маврид қайд кардед ки барои як давлат, барои як миллат мавҷудияти сулҳу субот ва истиқлоли сиёсӣ хеле муҳим аст ва воқеан таҷрибаҳои таърихӣ, воқеияти илми сиёсӣ ва мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки барои он ки як давлат соҳиби рушди устувор гардад, бояд пеш аз ҳама дорои суботу оромӣ ва истиқлолу озодӣ бошад ва дар заминаи суботу оромӣ ва амният миллату давлатҳо метавонанд ки бузургтарин ҳадафҳои миллии худро амалӣ гардонанд ва дар арсаи таърих, дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун давлати соҳиби истиқлол боқӣ бимонанд. Ва тавре мушоҳида мегардад имрӯз дар арсаи ҷаҳонӣ як қатор созмонҳои ифротгаро ва террористие ба вуҷуд омаданд ки онҳо ҳар лаҳза ба амнияту субот, ба истиқлоли давлатҳо таъсири манфӣ мегузоранд. ба назари шумо моҳияти асосии фаъолияти созмонҳои ифротгароиву террористиро чӣ ташкил медиҳад? арзиштарин ва муқаддастарин неъмат барои мардум пеш аз ҳама ин суботи комили сиёсӣ ва истиқлолияти побарҷо аст ки бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар ва заҳмату талошҳои пайронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистон ин неъмат барои мардуми шарифи Тоҷикистон арзонӣ дорад ва имрӯз баъзе аз гурӯҳҳои экстремистию террористӣ ва созмонҳои ифротгаро барои аз байн бурдани амнияту суботи миллати тоҷик аз берун истода барои мардуми шарифи Тоҷикистон санги маломат партофта истоданд ки мо инро ҳамагӣ медонем ва бояд гуфт ки дар асл ин созмонҳои террористиву экстремистӣ ва ифротгарое ки имрӯз барои мардуми шарифи Тоҷикистон аз беруни кишвар истода санги маломат партофта истоданд, ин пеш аз ҳама мақсади асосияшон ғараз ба миллат, ба давлат ва аз байн бурдани сулҳу суботу осоиштагӣ ва зиён расонидан ба истиқлолияти комили миллати тоҷик мебошад. дар ин замина бояд гуфт ки ҳар як фарди бедордили миллат бояд бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар, бояд бо шукргузорӣ аз таъмини суботу амнияти ҷомеа, бо шукргузорӣ аз дастовардҳои пурғановати миллати тоҷик дар зарфи 30 соли соҳибистиқлолии кишвар ки гарчанде соли тӯлониам нест, вале мо баробар ба давлатҳои тараққиёфтаи дунё имрӯз рушд дорем. бояд гуфт ки тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон аз ин ғаразу аз ин буҳтон ва аз ин кирдорҳои бадхоҳонаи онҳо огаҳӣ доранд ва ҳеҷ гоҳ аз ин бадхоҳони миллат пайравӣ намекунанд ва барои боз ҳам осудагии миллат, барои боз ҳам рушду тараққиёти давлати азизамон Тоҷикистон дар пайравӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат камари ҳиммат мебанданд. зеро имрӯз бояд гуфт ки саҳмгузорӣ дар рушди иҷтимоии иқтисодии мамлакат ин пайравӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат аст. зеро идеали асосие ки имрӯз тамоми шароити арзандаро ҳам дар самти иҷтимоӣ, ҳам дар самти иқтисодӣ ва ҳам дар рушди сиёсии мамлакат фароҳам овардааст, ин пешвои муаззами миллат аст. мо бояд танҳо дар ҳамин низом ба хотири осудагии миллату давлат камари ҳиммат бандем, бо дарки масъулияти хештаншиносӣ, худогоҳӣ ва ифтихор аз ватану ватандорӣ ҷавонони саодатманди кишвар ҳамчун пайравони асили пешвои муаззами миллат ҳамагӣ баҳри он талош меварзанд ки имрӯз ҷомеаи Тоҷикистонро барои рушд, барои равнақ ва барои муаррифӣ дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам гаомҳои устувор гузоранд ва барои боз ҳам муаррифӣ кардан саъю талоши бештар намоянд. ва тавре ки иттилоъ дорем, ин созмонҳои ифротгаро, ин созмонҳое ки ҳаракатҳои экстремистӣ террористиро доранд, ҳеҷ вақт наметавонанд барои миллат, барои давлат, барои субот ва барои амнияти комили Тоҷикистон зарар бирасонанд. зеро ки имрӯз дар баробари ин 5 ангушумор хоинони миллат ҳастанд ҳазорҳо нафар ҷавонони содиқу қавиирода ки метавонанд барои боз ҳам густариш бахшидани арзишҳои волои миллӣ баҳри ҳифзи муқаддасоти давлатӣ, пост доштани обу хоки ин сарзамини диштосо хизмати содиқона намоянд. дар ин самте ки ин хоинони миллат дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садоҳои беасосро бардошта истоданд, бояд мо наҳаросем ва бетарафам набошем. зеро бетарафӣ ин бешарафӣ аст ва шараф чизи таҷовузнопазир аст. ҳар он кас ки шараф дорад кабир аст. бузургии инсон дар шарафмандии инсон аст ва мо аз ин амалҳои хоинонаи онҳо хабардор ҳастем. чеҳраи воқеии ҳамин хоинони миллатро барои ошноӣ намудан ба фарзандое ки наврас ҳастанду ҷавон ҳастанд шиносонанд, то ки донанд ки хоини миллат кӣ ҳаст ва ҳамин солҳои аввали соҳибистиқлолии кишвар ки ҷанги таъмилии шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба вуқӯъ пайваст, саркардаи онҳо ҳамин хоинони миллат ҳастанд. ва
ببینید اگر ما همگی 30 سال صاحب کشور داشته باشیم تنها ما 15 سال رشد داریم و 15 سال استقلالت ما در برطرف کردن ضررهای جنگ تحمیلی شهروندی که با قوای همین بدخواهای ملت روی کار آمده بودند گذاشتند و امروز با در نظر داشت همین وقت کوتاهی که در ظرف 30 سال ما همچون نسل آینده ساز ملت هم پیروی استقلالیت هم زاده و تربیت یافته درون استقلال ابراز اندیشه میکنیم میبینیم که نوگانی های ما دستاوردهای ما برابر کرده شده با دستاوردهای دولت های ترقی کرده دنیا باشد. دولت های جهان به خاطر تامین ثبات جامعه شان کوشش به خرج داده ایستادند و تلاش بر آن می‌ورزند که تا توانند امنیت و ثبات جامعه را برای ملتشان برای دولتشان نگاه دارند ولی امروز بدخواهان ملت در تمام دولت‌های دنیا هستند و خاصه چون آن نفرانی که امروز از خارج ایستاده با زیر سیاست خواجگان خارجیشان برای مردم هر گونه سخن‌های بی اساس و پرداخته ایستادند در شبکه‌های اجتماعی ما باید مردم شریف تاجیکستان تنها با چشم دل با عمق تاریخی خود نظر افکنیم باید توجه پذیر باشیم که ما از کدام روز استقلالیت آغاز کردیم و در کدام سطح آمده رسیدیم و همه امین پیش از همه در از آن شهادت می‌دهد که ما آزادی داریم صلح و ثبات کامل داریم ما پیشوای اصیل و قوی اراده و پیشوای متین داریم که به خاطر ملت به خاطر دولت به خاطر موجودیت صلح و ثبات استقلال پابرجا جوانی خودش فدا نمودند. چقدر اگر ما واکنش های صحیح و سریع وقتی به همین بدخواهان ملت جهت عمل های غرضناکشان را محکوم کردن اگر ایستادگی کنیم و سریع وقت به آنها جواب های اساسناک گردانیم این بدخواهان خود یک بار دیگر به خود می‌بیایند و می‌دانند که خودشان کسی نیستند چون که آنها نفرانی هستند که علاقه گدا شده یک دولت خارجی به خاطر روزگذرانیشان هستند. تشکر زیاد. واقعا شما درست و به مورد قید کردید که هدف اساسی و مقصد واقعی فعالیت یک سازمان افراطی و تروریستی این ضرر رسانیدن به پایه‌های ملت به پایه‌های دولت یک دولت صاحب استقلال است و واقعا امروز سازمان‌های افراطگرا و تشکیلات‌های تروریستی در عرصه جهان با همین مقصدها به وجود آورده شدند و از جانب قوه‌های مخصوص سرمایه‌گذاری کرده می‌شوند و همان طوری که معلوم است عصر معاصر را عصر اینترنت و اطلاعات می‌گویند و امروز در جمهوری تاجیکستان ثبات سیاسی و استقلال دولتی مستحکم است و تحکیم یافته است. امروز در جمهوری تاجیکستان در داخل خطر احساس کرده نمی‌شود. یعنی امروز امنیت ملی همون طوری تامین کرده شده است که همه مردم در فضای ثبات و آرامی زندگی می‌نمایند و همون طوری که ما مشاهده می‌کنیم امروز خطر سازمان‌های افراطگرا بیشتر در شبکه‌های اجتماعی احساس کرده می‌شود و برای پاسخ گفتن به مطلب‌های افراطی و اندیشه‌های غرضناک سازمان‌های افراطگرا در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی یعنی چگونه باید به آنها پاسخ گرداند و در همین روند اشتراک فعال کدام قشر مهم است. در روند امروز فضای جامعه جهانی بسیار از هر نقطه اگر گیریم نقش خیلی ارزشمند برای عملی کردن یعنی که هدف‌های خود از جانب گروه‌ها هستند و خیلی به مورد ذکر کردید یک لحظه خیلی برای خود بینندگان باید آشکار باشد که امروز هر نفری که توسط شبکه‌ها بعضی راهنمایی‌ها بعضی موادهای انتشار میکنند که در حقیقت از امروز بسیار آسایشته کشورمان نادیده گرفته میشوند و بعضی راهنمایی‌ها هم از بیرون برای بعضی نفرایی که گمراه هستند امروز چون امروز از بعضی نفرانی که در خارج کشور هستند و از موفقیت استقلالیت کشور دیدن نمیتوانند وقتی که با سر ملت یا که در مجموع نادیده گرفتن دستاوردهای استقلالیت صحبت میکنند چون امروز ما دولت بنیاد کرده ایستاده ایم و از راهنمایی بعضی خواجگان از در مجموع اگر گیم از اون سخنانی که برای مردم امروز وادار میکنند بعضی مردم رو طرف خود دعوت میکنند ما نیاز به کسی و به کدام راهنمایی از خارج کشور نداریم چون امروز ما پیشوای معظم ملت داریم راهنما داریم و سرسپرده ملت داریم راه دولتداری ملی ما رو معین کرده است و شبکه‌های اجتماعی امروز بعضی تطبیق کننده هدف‌های بعضی گروه‌هایی هستند که از خارج کشور چون میتوانند که در فضای
идеологияи кишварамон баъзе ғаразҳои худро татбиқ мекунанд ва дар ин раванд ман фикр мекунам ки замоне расидааст ки фарди тоҷик чун аз олимон аст коршиносон аст имрӯз бо амри тақдир замони истиқлолияти комили кишвар барои мо дар самти танҳо маърифатноку маълумотнок гардонидани хусусан насли наврас ва ҷавони кишвар як зумра инфрасохтор дар бахшҳои умуман таҳсилоти олӣ рӯи кор омад дар системаи маорифи кишвар. мо дар 70 сол агар 13 муассисаи таҳсилоти олӣ агар дошта бошем имрӯз бубинед ки ин муассисаҳо ба қариб 41 адад муассисаи таҳсилоти олӣ расидааст. метавонем мо шумо ки анамин дастоварди имрӯз будаи худро тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамеша бояд посухҳои саривақтӣ мо шумо анҷом диҳем, чун имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин раванд бархурдор аст ва давлате нест ки имрӯз дар фазои имрӯз иттилоотӣ ошкоро вориди корзори сиёсӣ нашавад. ва давлати тоҷикистон ки чун худ давлати ҷавон аст ва аз нуқтаи назари рушди давлатдории миллиамон чӣ гуна имрӯз рушд карда истодааст ва тамоми мардуми шарифи тоҷикистон чун аз насли ҷавон сар карда ки имрӯз бештар дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷавонон ҳастанд, ман фикр мекунам ки самаранок истифода бурдани худи шабакаҳои иҷтимоӣ дар мавриди аввал, баъдан вақте ки мо мебинем тамошо мекунем ҳар лаҳзаи музаффарияту муваффақияте ки имрӯз мо ба даст оварда истодаем, фикр мекунам ки ба таври хеле васеъ бояд мо шумо ҳам интишор кунем. имрӯз мо нерӯгоҳ бунёд карда истодаем, имрӯз мо шоҳроҳои азимро бунёд карда истодаем, имрӯз мо дар шароити соҳибистиқлолии кишварамон имрӯз мо соҳаи саноат ва бештар таъмин кардани шаҳрвандони тоҷикистон бо ҷойҳои корӣ мувофиқ. бисёр ҳам ҳушёр бошем, зирак бошем ва дастоварди имрӯзи истиқлолиятро ҳамеша пайгирӣ карда ва расониданмон дар кор аст ба саҳми он фарзандоне ки дар ҳақиқат зодаи тоҷикистон ҳастанд, парваридаи тоҷикистон ҳастанд, фирефта шуданд, имрӯз нотавонбин шуданд, курдил шуданд, чун аз хориҷи кишвар дастоварди истиқлолията дида наметавонанд. вақте ҳар лаҳзае ки онҳоро тамошо мекунем, баъзе лаҳзаҳо аз шабакаҳои иҷтимоӣ паям мебарем ки баъзе ҷавонони бисёр бонангу номус дар радифи суханҳои онҳо баромада суҳбат мекунанд. дар ин лаҳза ман фикр мекунам ки коршиносон мо аҳли зиё бояд ки бетараф набошем. суботи сиёсӣ имкон дод ки имрӯз мо соҳаи иҷтимоию иқтисодию фарҳангиамон рушд кунад. яъне имкони имрӯз ҳар фарди тоҷик дар ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангию сиёсӣ иштирок карданашонро ҳукумати мамлакат тавассути барномаҳои давлатӣ, стратегияву консепсияҳое ки имрӯз дар сатҳи давлати миллии тоҷикон, яъне тоҷикистони соҳибистиқлоли мо татбиқ карда истодааст, яъне ки фароҳам овардааст. ва дар ин лаҳзаҳо мо аз он гурӯҳҳое ки чун ангушшумор ҳастанду баъзе маводҳо интишор мекунанд ва баъзе маводҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат агар камтарак ба таҳлилҳо нигоҳ кунем асос ҳам дошта наметавонанд. дар ин лаҳза фикр мекунам ки мардуми шарифи тоҷикистон ба пуррагӣ бояд ки ба хусусан насли ҷавон ки қисмати зиёд дар худи шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд, аз ҳар гӯшаи кишварамон, аз ҳар як зебогӣ, аз ҳар як деҳаи худ сар карда ки соли рушди деҳоту сайёҳию ҳунарҳои мардумӣ муваффақиятро ҳамеша бояд ки ба бинанда, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ манзур кунанд ки ин аст давлатдорӣ зери сиёсати абармарде ки имрӯз ҷаҳон сулҳи онро, осоиштагӣ, пойдорию амнияташро омӯхта истодааст. вазифаи ҷонӣ аз хурд то бузург ҳамин аст ки истиқлолият, амният ва дар аз ҳама муҳим барои мову шумо ан ҳамин муваффақияти бударо дар якҷоягӣ эмин нигоҳ дошта барои насли оянда ба мерос гузоштан аст. мо дар асл давлатсоз ҳастем ва давлатсозӣ миллии тоҷикон бояд ки сабақ барои давлатҳои дигар бошад. ташаккури зиёд. воқеан шумо дар мавриди посух гуфтан ба таҳдидҳои иттилоотӣ ва маълумотҳои ифротӣ ба маврид қайд кардед ки бояд мо имрӯз дастовардҳои 30 соли истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистонро
و یعنی به طور واقعی انعکاس نماییم. یعنی که امروز جمهوری تاجیکستان ظرفیت‌های بسیار بزرگ سازندگی را دارد و انعکاس همین دستاوردها در شبکه‌های اجتماعی میتواند که پیش راه اخبار دروغ سازمان‌های افراطگرا را بگیرد و چون که معلوم است جوانان یکی از قشرهای مهم و حساس جامعه به حساب می‌روند و امروز همون طوری که مشاهده می‌گردد خطر سازمان‌های افراطگرا بیشتر به تفکر جوانان روانه گردیده است. در همین روند مرکب ما باید چیکار کنیم که جوانان ما فریفته سازمان‌های افراطگرا نگردند؟ یکی از قشرهای بسیار هم مهم برای دولت برای ملت این نسل جوان با سواد با مهارت و با ملکه آن میباشد و در مجموع امروز تمام شرایط‌های ارزنده اجتماعی اقتصادی فرهنگی برای جوانان سعادتمند کشور از جانب دولت و حکومت مملکت و خاصه با دستگیری و توجه و غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فراهم آورده شدند و امروز اگر ما تنها با دستگیری‌های جوانان اگر نظر افکنیم در ظرف 30 سال این تأسیس کوتاهای پرزیدنتی، تأسیس استیپندیای پرزیدنتی، تأسیس بورسیه‌های دولتی و استیپندیای درخشندگان، تأسیس جایزه دولتی به نام اسماعیل سامانی و همزمان تأسیس مرکز ملی تستی و در همین زمینه تأسیس شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این بی‌شبهه از غمخواری توجه و دستگیری نسبت به این قشر آینده‌سازی مملکت است. تربیه اساسی برای آماده سازی جوانان باسواد با مهارت و با ملکه این در سه زمینه سرچشمه میگیرد. یکم تربیه عائلوی، دوم تربیه مکتبی و سوم تربیه جامعه. اگر ما در سه زمینه به نسل نورس و جوان توجه پذیر باشیم ما میتوانیم در آینده در اصل نفرایی را به وای برسانیم که برای ملت، برای دولت، برای رشد و ترقیات جامعه بیشتاسایمان خدمت‌های صادقانه نمایند. به خاطر باسواد کنانی نسل جوان کشور و مردم شریف تاجیکستان و دوباره با کتاب و کتابدوسی و کتابخانه جلب نمودن آنها آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی را برگزار نموده ایستاده است و شخصا پیشوای معظم ملت سرپرست آزمون مذکور می باشد و همزمان به خاطر به تاریخ ملت تاجیک برخوردار گردیدن مردم شریف تاجیکستان و از فرهنگ پرغناوت ملت برخوردار شدن آنها آزمون دیگر است که تاجیکستان وطن عزیز من به خاطر باز هم برابر گردانیدن دانش‌های زمانوی جوانان در نظام علم‌های دقیق ریاضی و جامعه شناسی امسال اعلان گردید در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان علم فروغ معرفت این همه غمخوری‌های دولت و حکومت خاصه پیشوای معظم ملت برای جوانان به خاطر آینده درخشانشان است که امروز اگر هر یک فرد جوان ملت تاجیک خاصه والدین آنها آموزگاری که به جوان سر و کار دارد توجه پذیر کند قیمت ترین نعمت برای نسل برای مردم شریف تاجیکستان وقت است وقت را برای آنها درست تقسیم بندی کنند و آنها را به آموزش و به مطالعه جلب سازند آینده ما جوانان را به وای میرسانیم که آنها صادق هستند و برای ملت برای دولت خدمت ارزشمند مینمایند. تشکر زیاد و در آخر میخوام از شما بپرسم که شما برای جوانان کشور در سمت حمایت منفعت‌های ملی چی توصیه دارید؟ یعنی وظیفه اساسی جوانان امروز ما چی است؟ دولت اینجاست آرام است، امنیت است، استقلالیت است، وحدت ملی سرتاسری است. باید که هویت ملی بالا گیرد، حس خودشناسی و خودآگاهی بالا گیرد و در مورد امین نگاه داشتن استقلالیت دولتی، وحدت ملی همیشه کمر همت بندند. دستاوردهایی که ما داریم بیشتر گردد و پیشنهاد و تکلیف‌ها و آن تشبس‌های بی‌نظیر در عرصه بین‌المللی زیادتر گردد و ما و شما زیر آن پرچمی که امروز در کشورمان تاجیکستان صاحب استقلال و در پایتخت پرافشان است و در جهان بی‌نظیر است همیشه با بلندی پرچم و تنجی و آرامی و با پیشوای معظم ملت تنها به سمت موفقیت و مظفریت‌ها باز هم حرکت کنیم توانیم تاجیکستان رو در عرصه بین‌المللی باز هم معرفی نماییم. در این روند دولتداری و دولتسازی ملت تاجیک وظیفه اساسی فرد جوان ملت تاجیک پیش از همه خودشناسی، خودآگاهی، افتخار از دولت و دولتداری ملی، پاس داشتن آب خاک ایر سرزمین بیشتاستا، ثمرناک استفاده نمودن وقت و پیش از همه استفاده نمودن دستاوردهای دوران صاحبسالی کشور می باشد و در نوبت دیگر با
арзи эҳтиром барои ҳифз ва арзишҳои волои миллӣ хоса пост доштани обу хоки ин сарзамини бештосо, аз ҳама муҳим хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон вазифаи муқаддас ва аз ҳама муҳим барои фарди ҷавони миллати тоҷик маҳсуб меёбад. ва дар ин раванд бояд ҷавонон бо эҳсоси худшиносиву худогоҳӣ ва пеш аз ҳама бо эҳсоси ватандӯстиву ватанпарастӣ барои ривоҷ ёфтани дастовардҳои даврони соҳибсолӣ ҳамчун пайравони асили пешвои муаззами миллат дар амал талошҳои пайгирона намоянд. ташаккури зиёд барои нигоҳҳои арзишманд ва давлатмеҳвар. бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо қарор доштанд Мирзозода Иброҳим, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва Раҳимзода Шоҳзод, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе. воқеан имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дорои истиқлоли комил ва суботу осоиштагӣ бардавом аст ва дар ин раванд гурӯҳҳои ифротгаро ва созмонҳои террористӣ кӯшиш доранд ки истиқлоли сиёсӣ ва ваҳдати миллии ҷумҳурии тоҷикистонро халалдор намоянд. дар чунин шароити мураккаб дар назди ҳар як шаҳрванди тоҷикистон вазифае пеш меояд ки баҳри ҳифзи истиқлоли сиёсӣ, таҳкими давлатдории миллӣ ва расидан ба ормонҳои бузурги миллӣ камари ҳиммат бибандад. бо ташаккур ва сипос аз шумо бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи меҳвар ба анҷом мерасад. бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.